Sawubona mbukeli weZakithi Television. Sengiphendukile futhi same ngisafuna ukuthi sizwe kahle lapha kulama legend ukuthi siyenze njani ngo2021 sifuna ukuthi kube njani. Angithi ngike ngaba nexoxa lapha nenye insizwa lapha na ubuqili bentethe sixoxa yona le ndaba yokuthi uMaskandi ngo2021 sifisa ube kuliphi izinga si reviewer u2020 kuze ngugama namhlanje ngiphethe wena njalo ukuthi uzochaza njengomunye wabaculi abadala engakutsho ke mina ngentuze ngugama nje mavuda kana ngomunye wezingqalabo usaqala uMaskandi nakuyizinga esesihambe sabona ukuthi hayi kuba khona izikhubekiso kube khona ukuya phambili engakutsho ke ngoba sibuya eminyakeni onzima kakhulu kulonyaka lona ozayo kulonyaka esikuwo 2021 lona mina bengifisa ukuthi khona singabaculi bakaMaskandi sisebenzise ezinye izindlela ezintsha zokuthi singakhangeleli ukuthi sisayenza ama-shows noma sithengisa ama-cassette ngoba kusangenzeka la kulomnyaka lo ukuthi kube lobunzima futhi obukhona ekuthini ke uthola ukuthi asivunyelwa ukuthi sihlangane sibe baningi kuzanya ukunqandwa leli gciwane lika-corona engakutsho ukuthi singabaculi mina engakukhuthaza kakhulu ukuthi asizameni ukuthi umculo wethu utholakale umuntu noma esendlini ecatshile icorona awutholi siwusabalise ngendlela zonke sithathe imali ede singayisebenzisa siqashe ipaki noma ihholo sifake ekuthini umculo siwusabalalise digitally ngama-online nge-social media ngama-newspaper ngama-radio stations siwuhambise umculo wethu lo ukuze ungapheli ayi ngizwa kahle lapha ipoint enhle kakhulu ukuthi abantu angithi singakhali ngokuthi hayi imicimbi bingekho besingavunyelwa ukuthi siyo high theater besingavunyelwa ukuthi siyo high park imali le yokubhuka singasangayithatha senza ama-online shows or sihambe siyo kwenza anything engasithengisela umculo kunjalo sibili ungakhangela ngakwenzela nje isibonelo esikhona ukuthi uyakwazi ukuthi lento yamasingili ku-America iqala ngo-93 92 kuliqinile amasingili emkhani siba popular kithi manje thina njengabaculi engakutsho ngikhuthaze ukuthi singabaculi ake sizameni ukuba khona ebantwini sivula ama-page ethu sifake lawo masingili lezo ngoma lezo abantu bakwazi ukusifinyelela kithi ungatshaya leyo namba mhlawumbe uma kwenzekile utshaya inamba yabalandeli abathe ukuba baningi usuyaqala ukuhola leyo mali leyo uyisebenzisileyo encane ibuye uyisiphindaphindile ngoba umhlaba umanga umhlaba uyaguquka kufanele sizamele indlela ezintsha zokusabalalisa umculo singakhali ngokuthi ngoba vela kuzokuba lula manje ukuthi kube lesimeni sokuthi abaculi baphile ngendlela azoyiphila ngakhona phambili kuliqiniso so ngezinye indlela lapha ngikunze ngugama uthi abaculi boMaskandi nabo abahambe netechnology abahambe nesikhathi bengaqini ngokuthi hayi thina so uMaskandi sibonakala ngeOmega necassette neskin futhi abangene kusicofile lesesikhona samanje akube njalo sibili ngoba lapho siyabona ngapha komkhulu kwaZulu bahambile abafana bakhatshana ijealous down bakhatshana ungakhangela okwenza ngobukhuzana nomntana nabonkosi amagcokama bakhatshana nathi kufanele ukuthi ileli laba bantu akuyibona abasupporta bakomthwakazi abantu bakithi kodwa babe khona kuma-page ethu basilandela athi sibanike lokho abakufunayo ngicabanga ukuthi kuza khona so usho ukuthi izinga esilalo manje akusilo elipha abantu abakufunayo o thina yithi esingafinyeleli kubantu ngendlela eright kakhulu ngizagcizelela futhi ngitsho lelo phuzo olutshoyo ngiyalivuma futhi ngiyatsho ukuthi singabaculi bakomthwakazi ngathi sibe ngalobufi yekusabalalisela umculo kakhulu siyasala kakhulu emakethi ngiyavuma ngiyaqonda futhi ukuthi izihibe lezithiyo ziningi ngoba vele nxa ngabe uyi-migrant worker akwazi kwaba lula kodwa ngicabanga ukuthi kumele sizame sifake amandla ethu kakhulu kulokho ekuthini umculo ufinyelele ebantwini ngoba siyasala ngibona ukuthi siyasala kakhulu okay kuze ngugama njengomculi obekhona isikhathi eside niyamukelwa njani kuma-radio stations nakuma-newspaper la khona namukele kanjani banamukela kahle ngezathu ezifudumele njengoba nami nginamukela lapho kweZakithi TV
sinamukela ngezandla ezifudumeleyo banamukela ngezandla ezifudumeleyo njengezethu na. Yebo kakhulu siyamukeleka kubuye kuhluphe ekuthini thina vele sabhekwa isambane ekuthini okungokwethu vele khona silapho sibuye sisalela kakhulu ukuthi ama media houses ethu vele aqondene nomthwakazi siyosamandebele sekumancane. So lapho esikhona kwezindawo sigcina sizama ukuthi nathi sizama ukugaxela ukuze lathi sifinyelele kwezinye indawo. Uyabona xa ungakhangela ukuma yebo ngenxa yokuthi thina vele khona lokho engikuchilo engeke akutsho ukuthi sabhekwa isambane ukuthi nxa uyi-migrant worker akaze kwabalula akwazi usho ukuthi mawuthi sabhekwa isambane usho siphi isambane lo mgogodla wesambane enginokuzwa likhuluma ngakho masikandi noma hayi ngikhuluma isindebele sakithi xa uthi wabhekwa isambane sisho ukuthi silomnyama saba lomnyama thina ekuthini nxa sikhulele ezweni elabhidlika emehle ukuthi silikhangele ukubhidlika komnotho welizwe kwasiphoqa ukuthi siphume siye ngaphandle kwezwe lethu. So lokho soku-affecta kakhulu kusilimaza ngendlela enye isimangaliso sibili nabalandeli kuba nzima ukuthi ngoba abalandeli okumele ngaba sisupporta engakusho ukuthi kushuthi sebethe chithisa sebegcwele umhlaba wonke. Yebo kunjalo sibili ngapha futhi thina ngeke ngikhulume nje iqiniso mina angifihli thina uyabona nje uhulumeni nje thina kasazi ukuthi siyahlabela. Hayi angisho ukuthi mhlambe asazi ngoba thina singahambisanga umsebenzi ukuthi nje uhulumeni wakithi vele akaze nje waba lokuthakazelela lokho esikwenzayo kuba yilabo babili ingcosana nje kodwa sibe siyachithisa kungasimaskandi kuphela kodwa kungabe kuyimkhakha yonke nje yakithi nje ezweni leli lingapha lela komphakazi wesizwe samandebele. Kushuthi ke siyabuyela phezulu kwenkulumo yakho ngoba usisho kanjena kushuthi kuyabuyela lapha ukuthi wena usutheni no abantu bakithi asifundele ukuthi sivule ama YouTube channels senze in engicabanga ukuthi lapha uhulumeni akukho indlela uhulumeni ongathiwa izanu sivale YouTube channel kaSigodo noma sivale YouTube channel yensuka mini izanu isisala ukuthi abantu bangene ku website yentombi yabelungu. So ukuthi sinayo kodwa indlela ngoba ezakithi ngeke kuthiwe mhlawumbe uchamisa sethe sivale ezakithi TV. So sinendlela yokukhula sikhohliwe ngepolitiki. Yebo mina ngakutsho nje ukuthi ake sikhohlweni nje ngento ezikhatshana ezingezokusiza ngoba vele akazisiza kahle. Ke sizameni thina singabaculi lamaciko jikelele kungasimaskandi kuphela ukuthi sihambise umculo ufike ebantwini bakithi uyoze kulunge ngelinye ilanga. Ngenze ungalungeli thina kodwa abezayo emuva kuzabalungela ngokuya kwesikhathi ngoba into enkulu ukuthi umuntu umnike ingoma ezamenza azizwe naye ukuthi hayi uthintekile kuleyo ngoma okuningi uzalandela ngemuva. Kunjalo hayi siyabonga kakhulu lapha kwezakithi television hayi insizwa bekuyiphethe namhlanje hayi zimkantshubomvu impela amagama eziwakhulumayo impela alesi sindo engicabanga ukuthi wena mlaleli uhleli endlini nawe mculi uhleli endlini noma ucula umaskandi noma ucula ikwaito noma ucula ini uyawezwa amagama abafowethu abasinikeza wona ukuthi noma singakhala bakithi sithi kunzima kodwa asingakhali kakhulu ngoba ke sinayo indlela yokuthi siphile sisodwa abantu kabahambe impela bayovula ama YouTube channels wabo benze noma yini nje leyi esemnxebeni kwa internet ukuthi kanjani bekwazi ukuthi bephile bebodwa ngoba singaloku sikhala sithi hayi ubani uyenze so ubani wenze so sina sisiba ne problem yokuthi sizogcina sinjani singakhulanga and futhi lo muntu uyabefuna singakhuli uzojabula ngoba vele ubefuna njalo kodwa ke okuhle ukuthi ikhona ezakithi television iyatholakala ku Facebook iyatholakala ku YouTube. There is no way ukuthi uzongena ku Facebook welanga uthole kuthiwa kulomunye umuntu othile osedelete ezakithi kumbe kulomuntu othi ungabukeli ezakithi o kulomunye umuntu osefaka into engayisiyo yakithi kwezakithi. Yabona lento kumnandi kunjalo bakithi siyanibonga sinithanda kakhulu bantu isiqephu sika Maskandi sisahlala sikhona ngo 2021 2022 sisazohlala sikhona. Ngiyanithanda kakhulu isibili yasentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakhuma yabo ngiyabonga kakhulu. Happy New Year. Happy New Year.